العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب الصدقة عن الميت والدعاء له. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عليها؟ قال: نعم. متفق عليه. يتي الله سبحانه وتعالى تدب موم لطور بسني لحند يتري تري وجور إن لا رب محمد صلى الله عليه وسلم وروم ونولي ميرس بيرمن وجور الصحابة بن فوق وجور إهوار كان جوك ردينا كبجوك نوكا يالا جوكين كان دينا تبنتنا إهوار مكة يتتين كان عند مكة. اللهم آمين. واللي في دنيا لا يرمينا موادي قلدم قلدو واتتين ودري جبان دي جيكو إديدي بدفتنا فلاجانجير. وباب الصدقات عن الميت والدعاء له. دم قال في وقت الصدقة في ميت ودم الميت صدقة إدو أنا قول ننفيا كان فتان نمؤي كورد ودا صدقة أني وبراج صدقة أنكو ميت جي no مؤي كورد أندو أنا ميدو كلون دون قلدم قلدو ko ɗumgal ɗaɓɓitata. o addi dalbiri wonde no sella waɗangol maydo on sadaka anni yo baraji ɗin ko maydo on jeeyi o hendoyto kadi baraji no moƴƴi du'anagol maydo on si tawi wurɗo on du'anike maydo on naftoray on du'aɗa. o addi dalil ka alqur'ana taho الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا بين بتوت بأري من بعدهم باو صحابة بين باو يم بمؤي بفاتي بأردي بمأبه بين يوتر بباو دون أرب باو هم يقولون بين هنوية ربنا جيدومن اغفر لنا يا فمن يا فلاكدي ولإخواننا المسيب بآمن الذين بن سبقونا أتنوا من بالإيمان كقومدينغول لو سكتي بأرض بين دؤني أتنوا ببين باي القرآن تبنتني دو هولي وندي سكتي دو أرض ما وورد أنسي دؤني كمايدون أتنوا مايدون رنها سنا دو هراي نو هاتو جناه نو أدك القرآن arɓe ganin sahaba ɓen tabi'ina ha hewti en enen ko honno ɓe hani wadde ko ɗum ɗo ɓe inna Allah yaafo men Allah yaafoɗa kadi ɓe musidɓe amen attinoɓe men julɗude attinoɓe men gomɗinde ko waɗi har enen yen jogii bimana ɓe attinoɓe en wonde julɓe wonɓe sahabaɓe a tabi'ina en ha hewti mawɓe meɗen ɓen no jogii moƴƴere hoore meɗen kamna ko ɓen woni janngal ngal hakkunde men e nelaaɗo diina kan ko ɓen ɗon jaaɓi hewti en ko ɓen ɗon diina kan rewi hewti en alqur'ana e sunna koye ɓen ɗon rewi hewti en si tawi no na ɓen ɗon si
hakkol ɗon taƴino tun enen wontano julɓe kono wadde hanɓe du'anade ɓorde mawɓe men ɓen ɗo jiɓinɓe en ɓen e mawɓe ɓen ɗon e mawɓe ɓen ɗon e mawɓe ɓen ɗon ha hewto e sahabaɓe ha hewti nelaɓe ha hewti jibril ɓete ko ɗon ɗon ko ni woni jolokowol ngol ni woni biribiriwol ngol andi jolokowol ko ngol juuti ko fuu sa itti toon sengo woto hande kadi wawata gollude chaine yoni moto chaine o ittu tum gotum luttugal ko woni ɓoggol foccingol wawata gollugol ko gollano ko hande kadi idan hakkunde men ɗo e allahu subhanahu wa taala lombiɓe hakkunde men ɗo ɓe ɓeɗo ɗe hani ɓe du'anade ɓe hani ɓe weltanade ɓe hani ɓe jarnude ɗum waɗi si en aybini ɓeɗo en yenniɓe haray mana mum ko diina kan tigi woni ko aybinɗen ko diina kan woni ko yennuɗen ko hanɗen ɓeɗo ko du'anagol ɓe weltanoɓe ɗum ɗon baraji ɗin hewtoye o addi ka hadisaji oɗo hadis arano mo atti addude ɗo ko oɗo watti 994 وعن عائشة إتام من عائشة رضي الله عنها أن رجلا من دقرقه قال أوئي للنبي ورن الله صلى الله عليه وسلم نوئي رواية يقول أدي بصار بن أبي وقاص أوئي نلاله إن أمي تبدي وند يومان افتلتت نفسها wonki makko kin sortama imi iftalata sa falata ko laawagol ko ɓortugol in falata laawikemo ɓortiyay fes wonki makko kin iwi wa uraha ma wa araha miɗo yi'amo ma miɗo hollemo law takallama si tawi hara o wowluno تصدقت ولن صدقت أراها أو أراه ميدو يئنا إما جوني أراه من ميدو يئدو ما ميدو هوليدو ميئنو دو رأي دو وعلم ميدو عندي يما هرأو hara longanoki o makuno fewno ko mayde nde hewti o innayno yo jawdi makko ndi yo ɗum ɗo itte waɗa sadaka o wasiyoto ɗum ana ko famiten ɗo ko wonde ɓay mayde nden ɓattike o longino o wawani wowlude jonno o ɓiɗɗo makko ɗo ha mbiɗo tanƴini si tawino haray mo wawno wowlude hara ɗengal ngal jaɓanoki wasiyotono e waɗde sadaka yo ittene e jawdi makko ɗin o waɗa sadaka e waɗde sadaka fa hal laha min ajrin in tasaddaqtu anha taw si haray mo mari joddi si mi waɗanimo sadaka si tawi mi waɗanimo sadaka mi anni ke baraji ɗin ko kanko jeeyi taw si haray e ndin joddi ɗo ɗin baraji ɗin o hendotte haray kanko jeeyi ɗin ko o landi ay neɗɗo hana wadde tun hunde ni tun fino faala ɓay wonde sa waɗiri hunde faale tun tawi yamirore ala e muɗum ko fandare ko waɗɗa ko fi muɗum heɓata o landi gaalallaɗo maaki naam hiini si a waɗanimo sadaka joddini hara ko kanko jeyi ɗum ɗo ko dalil wonde si ɓiɗɗo waɗani mawɓe muɗum faatiɓe sadaka joddi o sadaka ɗon ɓe hendoto ɗo si ko ɓiɗɗo on hii ɗum ɗo nassu on ari e mum amma si tawina ɓiɗɗo on waɗi ko jana no waɗi yo neɗɗo waɗanan on esiraɓe muɗum ma waɗana babba mum ma waɗana ben mum mawɗo ma waɗana karama ko mum ma waɗana yaye mum ma waɗa mo welda tum yalli haray baraji ɗin kadi hewtoye ɗo karama ko ɓen no yeddodiri ɓurɓe ɗurde ɓen nowi hii hewtoye baraji ɗin hewtoye ɗum ɗo woni ko lolli kon e konngol imam ahmad e imam abu hanifa ko ɗum ɗo ɓuri sellude imam shafii
no filla e makko e Imam Malik wonde hewtoyta ɓe dallinori wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa neɗɗo mara sina ko golli kon golle makko ɗen o yi o yeyde o hollete ɗe o yoɓe joddi timmu kono oɗo hadith yuqayyidu mutlaq al-Qur'an oɗo hadith no tongi o nassu al-Qur'an o ton wonde ɗum ɗon hewtoy hadis ɗin mo kanko watti temeɗɗe capanɗe nayi e jeenayi oyi wa an abi hurairata radiallahu anhu itama e abu hurayra yo allah weltanamo anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam qal wodanlanallahu maki ida mata al insanu inqataa amaluhu illa min thalathin si tawi neɗɗo on o maayi hara golle makko ɗen taƴi sina hara ko e piiji tati golle makko ɗen taƴi mi mana hande kadi ala golle ɗe o waɗata o heɓa baraji ma golle ɗe o watta o heɓa bakkatu ɓaawo maayo o wata gollude hande kadi golle lanni hande kadi ala ko heɓira joddi hande kadi ko noon kadi bone kadi ala ka iwranamo hande kadi o wisina hara ko piiji tati o acciri ɓaawo sadakatin jariyatin sadaka wonɗo e dogude sadaka wonɗo e dogude mi mana wonɗo e gollitirede wonɗo e naftorede tino wanno sadaka on sadaka ɗon ha joni yimɓe ɓen no ɗunkitorte mo ko juulirde o darnuno o maayi ha joni juulirde no juulede mo sadaka on no dogude ko forage o asuno ha joni ndiyan ɗan yimɓe forage no yaltinde ndiyan yimɓe ɓe no yarde ndiyan sadaka on no dogude ko otowal o sooduno waɗa fi sabilillahi ha joni hingal doginede gollitire fi sabilillahi ko markage o darnuno ha joni no jangede toon ko laawol o asuno ha joni no rewede ɗon ko pon o waɗuno ha joni no lumbirede ɗon kala golle moƴƴe ɗe o wanno yimɓe naftorɗe o wi ɗum ɗon fannino naftorede haray joddinin taƴaali joddinin tawoyede haray compte banqueur makko o ñande o ñande goɗɗum waɗa tumbete nder ton ɗon goo aw ilmi yuntafau bihi ma hara ko gandal o accirno ɓaawata e ngal naftorede imma ko deftere o walli fi nden no jangirede ma ɗum ko woɓɓe o janginno ɓen no hutorde ko o jangini ɓe kon ma kamɓe kadi hiɓe janginde woɓɓe goo ɗon kadi fanni ɓe o jangini ɓen no janginde woɓɓe ɓenno kadi no janginde woɓɓe ɓenno kadi no janginde woɓɓe ɗum ɗon ha biri fanni taalibaɓe no iwdi taalibaɓe makko ɓen no lutti no kadi haray o naftore aw waladin salihin yad'u lahu ma ko ɓiɗɗo moƴƴo o heɓuno o accirimo ɓaawa on ɓiɗɗo moƴƴo no du'anade mo ko on ɓiɗɗo makko moƴƴo woni moye du'anade kon ɗum kadi baraji ɗin ɗi hewto hen andi ko ɓiɗɗo moƴƴo du'anto mawɓe muɗum no woodi ɓiɓɓe goo ɓe anda wuri hay no mari mawɓe hakkitande mum ala ɓen ɗon wallahu mustaan ɓen ɗo wonno heɓgol ɓiɗɗo moƴƴo ko wakkilade nene e baaba e yurmede Allah kawral makko ko ɗum hawtata so ɓiɗɗo o moƴƴa kara han ɓiɗɗo moƴƴirta tawa nene e baaba hakkitande mum ala fes heɓa hayka no ara koy Allah no ko yurmetede wonde mo fewno tun ni goɗɗo ara fof ngalda ene he ɓiɗɗo kaari ni allahu akbar kono ko ɓuri heewde kon rayuwal ngal ko woni hoore mum kon ɓiɗɗo on sa e moƴƴata ko nene e baaba wakkinoto toro Allah subhanahu wa taala hawrindinna ɓe moƴƴina ɓiɗɗon ɓay haray ko yangi maɓɓe ko wakkilare maɓɓe ko etare maɓɓe ko faale maɓɓe oɗo ko waɗoy kon kamɓe kadi haray ɓe jogii toon pourcentage so du'anike ɓe du'a on hewtoye ɓe nafayɓe rawahu muslim ko filli hadis on ɗo ko imam muslim dambugal heedungal ɗo ngal watti 153 babu sana'i nnasi ala almayit dambugal coobugol yimɓe ɓen mayɗo yimɓe ɓen waccugol mayɗo mantamo sana ko wowlugol moƴƴereji on tigi he on ko ni wonno he on jogino jikku moƴƴo on no yurmeteno he on ko mokoba on ko reninoɗo
on waɗano sadaka on heewno juulude on hoorayno ay ɗum woni sana coogugol mantugol si yimɓe wurɓe ɓen ɓe manti mayɗo hihi honɗum woni ɗum ɗon ko honɗum waɗata no jogii nafoore sabu ko yimɓe ɓen ɗo woni seedeɓe Allah ɓen kawre leydi ɗo si yimɓe ɓen ɗo fof futtani wonde kaari ko bonɗo ka Allah to kadi ala ko bonɗo go Allah kontaymo ko e bomɓe ɓen o jeeya si yimɓe ɓen fof futtani o ko moƴƴo ma ɓurɓe ɗurde ɓen kam wi o ko moƴƴo ka Allah to kadi Allah windama ko moƴƴo ɓe ngaray hadisaji ɗin no sifi ɗum ɗo hadise arano on ɗo ko dambugal ko kanko watti 950 عن أنس رضي الله عنه تم أنس قال أماكي مروا بجنازة بريوي كفريون فاتيلو بلنغار فري نوالي فأثنوا عليها خيرا بجوبر فري ومؤجرة جوبر من تقول بمن كريم مؤجرة komben kari fatido fure kari ni embana to majmaido embana to yurmetem embana to hulo Allah emba kobot Allahu akbar فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت نلا ماكي واديك لو ديل سنانك وجبت ثم مروا بأخرى بروا نكدي إفرغوا كدي يكون بفاتي دو كاري فأثنوا عليها شرا بجوبري كينغوي كيدون بوني فو بين امبانه دو بوندو مايدو امبا لورو نوتو مايدو امبا جما الله فوتيني جما امبا غوجو بيبيتو مايدو emba yaraynono beere dorogotonoɗo maayi ɗo emba neɗɗo dugula maayi ɗo andi ɓe nayi mayɗo ko moori ɗum kina kono no woodi woɓɓe goo ay fureji no wata moorade kina sabu boneji ɗi sino ɗuuɗi hay so wolaka ka jama kono so ay wuccoya o wolata allahu akbar neɗɗo yo watta hilanami ay o gerno ko moɓo ay ka wattino Allah tay wattu sifani be wowli be coobiri on fure ɗon bone فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت لأن ما كي وحدك باو بيه ونسادة فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر أوي ولندي أوي ما وجبت كون وحدينين الآن oɗa fure a wi waɗɗike oɗo kadi a wi waɗɗike ko honno waɗɗi qala nelaɗo maaki o jaabimo hada o ɗo asnaytum alayhi hayran on coobirimo ko moƴƴi on coobirimo moƴƴere on mantirimo moƴƴere on waccirimo moƴƴere fa wajabat lahu ljanna waɗanike mo aljanna wa hada asnaytum alayhi sharran oɗa on coobirimo bone on mantirimo bone on waccirimo bone fo wajabat lahu nnar yiite waɗanike mo sabu hon ɗum antum shuhadau llahi fi l ardi ko ono woni seedeɓe Allah ɓen ka leydi ɗo ko ono woni seedeɓe Allah ɓen son seeditanike goɗɗo ko o moƴƴo haray ko yimɓe aljanna ɓen ko jeeya son seeditanike goɗɗo ko o bonɗo ko yimɓe yiite ɓen ko jeeya ɗum waɗi noode karama koɓe on cheikhul ibn taymiya o wi ɓe tawata mofte ɗen fof no fottane ɓen ɗon ko ɓe moƴƴuɓe ɓe wawide ko yimɓe aljanna jeeya o addi misal o woni won ɓe almami ɓe nayo Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmad Sufyan Thawri Abdullah ibn Mubarak Imam al-Awza'i sifa wona ɓen ɓe tawata mofte ɗen fof no fottane ɓeɗo ko yimɓe moƴƴuɓe ɓeɗo nafi mofte ɗen hanaka sahaba o wi kanko ɓen ɗon ɓe yiini ɓeɗo ko yimɓe aljanna sabu ko enen woni seedeɓe Allah ɓe ka leydi en fof ne seeditike wonde ɓeɗo ko moƴƴuɓe
hadis on fotta sellugol mum hadis ɗi mon ɗo ko dambugal ko kanko watti temeɗɗe jeenayi e capanɗe joyi e go'o وعن أبي الأسود إتام أبو الأسود الدؤلي قال أوي قدمت المدينة مئري كسار مدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه هي بجوني تك عمر جلس إليه أرجو جودو تكونتي جلس عليه وجودا قل هو جلست على الكرسي أو جلست إلى الكرسي بجوني كهور جلّر tata mi jooɗi ke fee jullere nden takko jullere nden kono siko goɗɗo so arde jooɗo takko makko ene jalasa ileyhi mi ari mi jooɗi takko Umar radiallahu taala anhu ɓe mi jooɗi ke takko makko fa marrat bihim janazatu fure rewna takko maɓɓe ɗo fa usniya ala sahibiha khayra mantira wonɗo ka goyki ɗon on ka balangaru o mantira moƴƴere o coobira moƴƴere ko hamɓe woni e ndu balangaru feƴƴaydu ɗo ko kaarijo mbo neɗɗo moƴƴo maayi honno neɗɗo yurmeteɗo ɓe mantimi fa gala Umar wajabat Umar inni waɗɗike summa murra bi ukhra refti rewna ɗon kadi goyki goo fa usniya ala sahibiha sharran coobira wonɗo ka goyki ɗon on bone فقال عمر وجبت وحدك ثم مر بالثالثة رونا منك لقويك تتبي فأثني على صاحبها شرا كندن كجمد شوبرا بني فقال عمر وجبت عمر وحدك قال أبو الأسود في اللي دلوه فقلت مني عمر وما وجبت يا أمير المؤمنين كل وقتي يامر وجلب بينهم lan do julbe be mom amirul mu'minin ya Umar ko kanko atti hebude tarane do gol metale do amirul mu'minin yettugol ɗum ɗo amara ya'mur amirun wa amir ko fa'il bimana fa'il ko an yo lanɗo julɓe ko joni woni metelol woni khalifa min ma ko khalifa kawno aboubacry ko khalifa wiyeteno خليفة رسول الله أي لونتيدو نلادو جونو أي عمر كلونتيدو لونتي ناس يوجد خليفة رسول الله قول عربي خليفة جوكو نيلا دوما بكري إن دون دغو كو بريزيدان مون إن تيغون بين أمير المؤمنين كو أنيو ياميرو وجول ببين كون بوادي قال عمر وي قلت بيوليدو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نماكن نونو نلا نماكن صفكم يوليدو كو لا نماكن أيما مسلم كلاو جلد شهد له سيدنك أربعة يمبنايو مؤيو بنونتو بفيو بهولاي بأل بخير كمؤي بفو بسيدنك ومندك ومؤيو yimɓe nayo tawana wonirgol tum giɗaɗe wonirgol tum siɗɗo yaagal wonirgol tum fiyoyi hanndara hay kaare heni no heɓe moƴƴi tawa ko goonga tigi tigi ɓe wowni ɗum si ɗum waɗi adhalahu llahu ljannata allah naadaymo aljanna mo yimɓe worɓe julɓe moƴƴuɓe nayo seeditani wonde oɗo ko moƴƴo allah naadaymo aljanna fa ɓurname wi'i kanko abul aswad e woɗɗimo makko ɓe inni ɓe landiti ɓe ni wa salasa kam so tawi noon ma faɓulna imma Omar wi menen sahabaɓe men landinelaɗo ma ko abul aswad ɗo kanko e ɗimo makko ɓen landiti Omar kono ko ɓuri fewnude kon ko sahaba ɓen Omar e sahaba ɓen ɓaylan maki ɗum landitino mais wi enelaɗo wa salasa no so tawi noon ko tato kadi seedani on tigi قال ماكي وثلاثة تاتو كده هاي سكو تاتو موكو بابا موكي بنون بفيرو بي ولا يبي الله سيدك وند كاري كو موكي هراي الله نادر يمو أنجل سمو هراي كو نتو موكي فقلنا ميني واثنان ستين كديدو قال أوي واثنان إليو كده هاي سكو إليو كده سيدان وندي
ثم لم نسأله عن الواحد ومن لندنوك منوسي كغوتو سيتاني أنتي وانا عندي كبوري سيدة وفوتو كوديدو سيدة غوتو بيت إندر نياو دي أدنى ننغار سيدة غوتو بيت تم هارا هودا واتاكا دون نياو واتاكا يتتاكا no ara seede goto pet wondore wullitiiɗo on watteɗo telen ka jawle no sella ñaawirgol seede neɗɗo goto watta ɗo kono wondore wullitiiɗo so wini joni oɗo on ittimmi téléphone o téléphone ɗo ko téléphone mi yahi ka ñaawo golatoma hon ene docteur hombo woni seede ma wonde o téléphone ko anjeemi min na ko amir ɗo ceerno addu ɗo hombo kadi ko oɗo tum on ɗo to gaynata seede goto gaynata ko imma ɗaɓɓon seede ɗimmo sina ɗum wondo watta hoon ɗon minna billahi o téléphone ko min jeeymi ɓeeɗo en min miɗo seedi o téléphone ko docteur jeeymi woni piiji ɗiɗi kono gootum tun seede gooto tun gaynata ɗo noon ko ɗum waɗi jooni si woni ɗiɗo ɗum noon hato jina wulitiɗo no wona ay e nder ñaawuji adna ɗen gaa seedeɓe ɗiɗon nunɗuɓe hoolaaɓe mokkobaɓe kummaluɓe timmuɓe si ɓen ɗon seedi ke ñaawirte ka Allah subhanahu wa taala to kadi o ƴetti ɗum e wonde ɗiɗo si tawi seedanike goɗɗo oɗo ko moƴƴo inchallahu taala alanademo aljanna kono alanademo aljanna on firtawde o rewta ka yiitegol andi e hadisaji bus wiyete o naata e aljanna o naata e aljanna o naata e aljanna kono no wawi haray mo waɗi bonnireji goo ɗin ɗon permettetamo yow direct ka aljanna jogi haqqeji yimɓe jogi haqqeji Allah so Allah yaafaki ɓe yimɓe yaafakimo gila ka gurdam kala hato yaafuji ala ƴettoyama e baraji makko ɗin ɓe yoɓitama tawi ko lutti ɗon ko wawatama naɓe direct ka aljanna o yahay taw ka yiite kono ɓaytinan makko o naata e aljanna kankadi o naata e aljanna wono e ɗon o rewa e ɗon o waɗa escale ɗon dumunde berno bonnirde ɗuuɗi ɗo on tumade noon o yaha o naata ka aljanna en torki Allah subhanahu wa ta'ala yalla naɓe aljanna hara e rewaɓe waɗata escale ka yiite few hara e gandade ka yiite nge woni few hara en nanal ha inde magge hara la anasma o hasisa ha en nanata ko nge umata en nanata ko nge ottata en nanata nduggu magge e curki magge hewta en few waɗa en direct ka aljanna enen e mawɓe meɗen e mawɓe muɗum e karama ko meɗen e karama ko mum e siɓɓe men e yiɓɓe men ko yiɗirɗen fi Allah yiɗirɓe en fi Allah wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al-amin ɓeɗo landi wono ka nelɗugol mawɓe mum ɗo faatiɓe en woli ɗo fi sadaka en woli fi du'a yalno sallah kam tigi janga alqur'ana kadi o anndi yo baraji ɗin ko mawɓe makko ɓen jeeyi kala baraji ko heeɓi ɗon no sella tawti wattum bide aji e nder mum anndi ko ɓiɗɗo golli kon konti ko mawɓe ɓen woni e gollude ko mawɓe ɓen golli haa o heɓi na golli haa goɗɗum heɓi ke si ɗum ɗon golloyaade ko an golli ɗum ɗon karama ko ɓen e nder temedere nden capanɗe jeenayo fof no yaari wonde hi si ɓiɗɗo jangi alqur'an laɓɓini annuyeero anni ke baraji ko heɓi ka jande ɗo ko mawɓe makko faatiɓe jeyi juma makko ma ben makko makkati makko ma soro makko hewte e heɓay baraji ko yeddonirago ari par ce que ko janano jangi on tigi jangugol o anni yo wiyaka hana ko ɓe o timmini alqur'an wiyakete suratu yasin si hadisaji arɗi fi suratu yasin fi jangango suratu yasin may ɗo hadisaji fof na sirri taw yettiri o hayso qul huwallahu ɗum o jangi o anndi o jangi ɗo qul huwallahu baraji ɗin ɗo komi jangi ɗo qul huwallahu komi anndike ko ɓen amin jini ma o ƴetta jusu woyta ko hannde jangade o jusu ɗo mi okka baraji ɗin yumma an faatiɓe ɓen
hewto ya inchallah ɗum noon ɓuri sellude o woɓɓe no mi landanoɓe ɗo joni société ɓe inna joni yo addu wono $100,000 o watta e société on ɓe golla joni so ɓe jonitoyde moɗi o heɓa pourcentage e nder golle ɗen joni noon so ɓe jonitoyde moɗi si wono e nder 6 mois ɓe jonnaymo wono feccere majji on kadi intérêt wattida e majji parce que noon no dagi on joni ɓe fixanmo ɓe inni ɓe joni ɓe gollani 6 mois ɓe jonnamo feccere majji ɓe feccere majji ɗum ɓe wi ɗum ɓe jonno ɗum condition ani ɓeɗo ko landi joni wona société ɓe innama addu ɗo c'est $1,000 min gollirat ɗo 6 mois ɗum min jonnoyte feccere majji mana $2,500 si tawi ɗum no sella ɗum ɗon sellata si fixama si tono fixama ado heɗede haɗa dagaki ɗo ko honno sellirta ko sellirta joni addu o $1,000 ɗo min golliram kala tono ko heɓoyi kala ko ɗi yaltin tono en senda masala hakkude a ƴetta 50% minen ƴetta 50% ma min jonnete an 30% minen min ƴetta 70%. Ma ɓe ɓurno min jonnete 60% min ƴetta 40%. kono ko tono ko heɓoyi ko si ɓe golliriri noon 6 mois ɗi heɓoyi tawi ko ɗi heɓi tono ko $1,000 kono noon ɓe sendata salonno ɓe eɓɓir noon si ɓe eɓuno ko feccere mo ɓe woɓe 500 si ɓe eɓuno ko ɓeeɗa 60% waɗa ko 40% ɓeeɗa ƴetta 600 waɗa ƴetta 40 kono fixe gol inna min jonnete montant tel tono mbuuɗi ko jonnata men ko e hoore hay ɓe gollirani ɗo gata ɓe gollirata ɓe perda c'est possible l'islam ko possible perdugo si tawi ɓe golliri ɗi perdi hiɓe fixannomo joni ɓe jonnamo 2500 joni ana ko ɓe ɗaɓɓoye 2500 nokku go ɓe adda ɓe jonno islam jaɓataɗo no gasa ɓe gollira ɗon on 5000 ɗon ɓe gollira ɓe heɓira ɓe heɓa tono 10 000 c'est possible no andi ko heɓa hoore e koye heɓa hoore e hoore heɓa hoore e koye ɓe golliri on 5000 ɓe heɓi 10 000 tono ɓe ƴetta ɗon 2500 ɓe jonnamo kamɓe ɓe ƴetta 7500 ɗon ko toña ko noon ɓay heɓaki wawata ko sendade ko heɓaki kon wawata ko sendade joni wigo miɗo joni miɗo yahude waño an mi ƴettanima garanti mi jonete koyngal ɓaawa fellaki taw ɗum ɗon yani ko hottagol ngiiru ka nder gayta ɗum waɗi l'islamu kañum jaɓata ɗum ko haram ko watti ɗon ani ka dambugal mudaraba ma irad yani ƴettugol mbuɗi jonna goɗɗo yo njulorɗi ma yo gollitirɗi ɓe senda tono foti ko goɗɗo ni tun jonnuɗa foti ko société jonnuɗa ko haani kon taw so tawi ko société so tawi ko yo wattu e ko o mari kon no haani anda taw ko jelu o mari ko jelu o mari par ce que joni tono on ko e capital on ko toon so ɗum hoore capital on sendete siɗa andi joni société o ɓe mari $100,000 an a jonni ɓe $100,000 joni $100,000 divisé par 5 haray ko ɗen sahmuji ɗum ɓe mari kamɓe haray ko ɓerɗo ɗum ɗon si tono heɓoyke ɓa joni ko wona e puufinirede na mbuuɗi maɗen tun wona e gollirede feere allah so tawi ko mbuuɗi maɗen ko feere wona e gollirede ala okkitade e ko ɓe yakko ɗum ɗon haray ko hunde wonde go kono siko ɓe ƴetti ɓe watta e ko maɓɓe ko fof ɓe ruurida no haani andugol kamɓe tawa ko jelu ɓe mari an ko jelu maɗa ɓe ƴe ko ɗon ani bonus on ko ɗon andoto ando mbuuɗi maɗen ko jelu yaltini ko jelu ɗi heɓi mbuuɗi maɓɓe ɗi ko jelu heɓi kal islam piiji ɗin yani mimake l'islamu jaɓata mimake no niɓɓiti joni ɗumanno tun en ɗumannoto ɗuman noon si ɗumannike en ɗumantinnoyto hara laaɓa ɗum ɗon l'islamu jaɓata laaɓa weeta e pos e hino mbuuɗi an ɗin ɗo
yettude gollira imma an amara fes min ko mi wiyete rabbul mal ko min jeyi jawdi an ko a gollo gollirɗi juulorɗi ko heɓoyi wo e wiyata ehin gollirɗi lewru be aduna lam hunde kaari la ko heɓoyi ko en sendira pourcentage ni a ƴetta e nayaɓal ma a ƴetta e tataɓal ma a ƴetta e feccere wala noon noon wala noon si tawi ko ya ƴettu mbuuɗi andi watta e mbuuɗi ma ɗi golla sendo en toɗo ɓe mi anda mbuuɗi ma ɗin ko jelu ando mbuuɗi andi ko jelu mbuuɗi ma ɗin ko jelu tono on ko ɗon taho eƴidiroyte an mbuuɗi ma ɗin henduɗa tono muɗum tawa ɗum ɗon en kafa ko tono mbuuɗi an ɗin ko ɗin ɗon kafuɗen sendiren no haɗno muulo walla walliren ɗen noon wabillahi tawfiq